Difu Government College pen Best Evaluation Zone HS Examination suri ni rakres recap anong ikilong. Agriculture Department penle inki kapangreng asai ington kok sitami rong asora tumke ington te. Baita langsung police station ke parlo angkang inut pidis ke klaim bang puapan kenep kang nang. Kardom ada berita long peneli junaliti mungpi non berita ang ton pen arju ikha Assam Higher Secondary Education Council Mamuni Madam Guwahati pen Difu Gov College upon Best Evaluation Zone HS Examination surihi rakreser cap anong ekapajir Difu Gov College Principal Dr. Nirap Kumar Sharma aning karong cipaklang abirta pusik ni bhai inkoida troxia ni pherang kepen birta nang pale Assam angkang plike prakithom azondo lanang bong pen kemenai mate best anong ekilong dun ajok Difu Government College a Principal Dr. Nirap Kumar Sharma aning karong cipaklang Difu Gov College pen ke non sike cheng silang mesen anong ekilong ke kopai ke melo pusi Difu Gov College a Principal pen pherang ke angno than pachini আমাৰ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ থকাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত মণ্ডল আছে মূল্যায়ন মণ্ডল বুলি কয় ইভালুৱেশ্যন জোন আছে ডিগ্ৰীৰো আছে আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণেও আছে অসমত এনেকুৱা 43টা জোন আছে আৰু এই 43টা জোনৰ ভিতৰত আমাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে আমাক এইটো বছৰৰ বাবে আমি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মূল্যায়ন মণ্ডল হিচাপে আমাক পৰিগণিত কৰিছে আৰু উক্ত বঁটা আমাক ল'বৰ বাবে মোলৈ ইনভাইটেশ্যন লেটাৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰও দিছিলে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে কিন্তু যেহেতু মই এডমিশনৰ কামত আমাৰ কলেজৰ নতুন এডমিশনৰ কামত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাত মই নিজে যাব নোৱাৰিলোঁ উক্ত বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই ৰসায়ন বিভাগৰ অন্যতম প্ৰবক্তা ৰূপন নাৰ্জাৰী আৰু ইংৰাজী বিভাগৰ ডক্টৰ ত্ৰৈলোক্য বৰকাকতিক পঠিয়াইছিলোঁ মোৰ হৈ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আৰু তেওঁলোকে উক্ত বঁটা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ পৰা উক্ত বঁটা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কলেজলৈ লৈ আহে আৰু এইটো আমাৰ কলেজৰ বাবে এটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও আমি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মূল্যায়ন মণ্ডল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই গতিকে আমাৰ বাবে এইটো সৌভাগ্যৰ বিষয় বুলি আমি কওঁ Sorkar pen kapathik bontang Agriculture asai kam ta isilo Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong district angkang along ta Agriculture asai hem la pen afarm ta kido Agriculture asai kam atumaphan longle ki pek ponta ahapre ta do Agriculture asai kam abuthak chini dam sinang Agriculture department along inki la pen inkia an karchia dim setame joyke bon setame pinia ni mate aningkan ta jasimet pen inki kapangreng aningke hangpik abang hubang phetum pinia ni anta inki oka chili la pen Inkia an achili sitami Agriculture asai kam along pen ke long pon pelang kopia pot puchirok tok arat pen chethan pado adun tu Agriculture asai kam along ke ong dung asai khia atum sai hemle to tam sitami amina asai chiklem da muve kasot si ong dung asai khia tum ke arni mata chiklo hem mek janglong la pen achiklo jonting abai nong ta long Agriculture asai kam along achoka mar tum ke puta chirok tok arat pen phirang kya thengno pachini bon sitami rong rup alu ke do jasimet pen inke okapangreng aning ke hangpik abang kubang piatum ke non puan ta inki kapangreng asai kiklem inton telang la pen longle philang avipin sitami inki an habit haram along kilong a inki an pen sitami inki okapangreng inton telang puta rong arat pen ingje katnyu sa phirang ke Kelvin terang longka mukam rong sopi pen bosik ni pai inkoira troxi anina kilo birta lili pangreng ya ning pan pokep dulu pan dulu mah dulu nanti mahang nanti arta kon bak tu piningin ke pining penan ke trokep bak dukok po dukok pudi ha nanti abhek pen nanti ruang adim kon nanti ruang nili ke habi hek man tadang boy do dim boy dim di monsing rong hang ke nili ong nili ong di anon dak sorong bangke rong hang mal di rong hang baramen ke pula joy sing rong hang di yang ni la ingki habi hek na sing ki parang bote ingkan pokep dulu di
Inte sericulture pen di sarkar pen sericulture pen na inki ka pangreng aning hang o tom phan inki ka pangreng kopilo ke pupoho pindi inki ka pangreng phanang kerap son mat inki ka pangreng alon tong la sonali ka chini dun pen ke hang nun pen son ke long dun ba atun sarkar pen nang matha inki ka pangreng phan pg pun nang pa chini pen nang ka terwas na ave man Ave hang ta ave nili mitang ni si pangreng lo. Hom o kapanta adorkar lo ili karbi tung ke lahai hui ke aperi lebunai da seta aledo ma aperi seta din do umati. lahai inki ok nang tum pangreng po konasen tum so abang ki joram po Ki jorge labang lang bera so tuma ke jor long ke nama long si Jordan iglo he Jordan di. along apre ke hokta war sai chulong kede mati. bojar long di Ilin ilin long si Jordan. ilin kona dor son ki ok tampo Barika homoy bange paru truck paru phone par ma suyon hut pote paru narke bakan ke dam he hom hom bangke oga bangke paru ini tason silam di pai kile ka di la so ok bang ke an ki ok hom la ok tu nani menas ha bojar an hiti an se ponang mama te bang se bang lo mitang si che ponang lo me chang si ponang di cha nang li pot nang li men che pachin bon ma milimen ke kasang kasang phang chopi di ta ante da so an ki ok pare pen ton tum hemri ka du ka ve che pato ilo ma Lalo, sabsu bagai usumara tu nun bani porhi puta la si sabsu bagai raba barsai du sini li non puta u idet bomlo. o yelo di inki ok pa inki ok na pen si yoron po la pen se ka por he ka do ko beta ke chu ina la se pachok le Lalu bang kan dur so markini usumar ke pinsu nu arlo su bang atho ma pinsor lu panjirik le bang pli. Dipu Club Dipu Along Busik ni pa engkoida Troxia ni analo porpai krehini ra minute cap apor malompen handloom and textile asai kampen self help group atuma phan therang hon pen chenglok ki phir ki thaka hin kinang sot ason an kiron pona beta phirang ke pen card news sa hemalong beta nang pale Assistant Director Handloom and Textile Tapas Kumar Das pen kachapam pu pona mailong Handloom and Textile Inspector Deepak Kumar Nat pen sika chetong duana phan pachini pon lapen bangso amai long alisar po man pen Karbiang Tamas Council EM Handloom and Textile in charge Roton Teron BJP District Mahila Morcha Mai P Rosmi Teron P Rod Cyclem Bang P Atum Rani Timung P Rupali Terang P Superintendent Handloom and Textile Langhin Sermi Terang P Accountant Handloom and Textile Longkiri Po Hanse lapen penangan kiti-kiti ngatum cetong dur kiram tangan ingkan therang lapen hon kilong tanga tuman chojorde titi pusi chithan ringti bon tanon kilong jia tu chojor jera lapen therang longet lo pomat hemanu anat vekram credit pen kason se e pen methangali kilong jia phan doana tuma phanta pachini lapen prejam over seta do therang ke thak kacharli aning ke hanga tuma phan se ke kipi insurance pen society ke seng jia war sai hai hui ta do la sinang le tumla so war sai endunji pulote office humri la miknon pusi em roton teron pen than pachini Chandigarh ong supi along first national master game along shot put second master game Dehradun along discus throw pen 400 relay race lapen Malaysia along kapaman pon Asia Pacific Masters game hammer throw along gold medal silver medal bronze medal kilong duna bangpu kalitang Madhav Chandra Das asopom Monomahan Das aphan deputy handloom officer aphan handloom and textile staff lapen Karbiang Tamas Council EM Rotan Teron pen certificate trophy karbi poho pen archodun Therang lapen hon doanta kachetong dutsaho group atuma phan Karbiang Tamas Council EM Rotan Teron pen si bajir ponlo Ini la herangkan hon itum lumajang Messi constituency selected beneficiary atuma phan amante itum rondon lo labangke actually that MP election apang si itum la selectang horbut la dan code of conduct loko ka jone itum lana pol na kali lo dake 2018-19 kota lo Kasi lason thot nili yem kilong pen la 26 constituency along ta litum MDC kehaim atum phansi litum ke paron lo pen lason thot da labang ke litum media hin ke se MDC yem dia bang ke la seli semi military atune do program abang ke dulu si ke si HOPD
along with si provision do granting do asa granting ek akhene si lutum pini la lutum la therang thathe gatum sapimang tumhana mante lutum ron bangon fancy ron sembang nasa mana penangan lutum ron lo hedi 30 mana lutum si ala kapek MDC tumhana mante jasok komhet lo nelu ya yem hisab sa gerso ke ondung endung da bete khomosita thetan pot hedi ranten ini ka la therang bangke ron pondong lo therang la pen hon ron pondong lo apo sinon ka prek ka tumhan ka prek ka chali ji pini awar sai pini han nang tu ma hin pen ke matha pondu ma do letum training nikanwang ta letum hedi training api gomlo komama aning ke hang tum do blotel ke from lam nangi dan la training sulibo ma hode tum stipend ta bigom haya bangke kubda do the letum department along hedi bang juga jum nai bang adak ajudam nai dan masam pulote la non akimi letum BJP sarkar bang dera kia bangke jitu national wide mane si mane heri dolo develop dolo pen letum penangan kamplem apan letum hubidha pidung lo selaso hubidha bangke letum ratatum entek nai Non malam so poraphan birta muington pa iksana. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Alchemy Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot birta along wangthulo. Along kaprek pen pangbar dam polote PWD Department anang bong pen ki Hamren Road Division atumsi sai kachiklem akile sai oichot ason. Towar ki kasilam lepin kali sitami asai si claim pame kali det. Hamren arong supi alo towar kasilam chengchot po patang det pinang ando. Lasilahaya towar ajoini kachelat ki sunga puthak rat atumpen kaning rialam the pinang longpon. Lake Hamren PWD Executive Engineer Saihem Adung Pen Rong Chingri Hamren Don Bosco Langkar Om Kacheleng PWD Atowarlo. Along kaprek mate ajaran ki jongdam jokplot Hamren arong supi alo amatsi asap bak arbe jang propurote kai ki takachelat ning kokche re esaide. Atowar kaselam lo sitami cheng chot pen pikok ajoni towar ki bak ahir kitan langbung abia josi jo pedap chelat nang. Bangso towar langbung lang pret pen kibak ahir kita na journey kacharli osumadum kidam kibang kisung pen chenglo otu kachithap anaman tapat en lopusi chinidun Hamren arong supi mate PWD Saihem adung pen amat lapuson towar khino aret ke Hamren silit chot pusi Hamren arat tumpen chethanjo anpin PWD Department atum Hamren malong atuwar kopia kisung kisosi lapuson sai kachiklem asai oya red loma pudun meme war ko an kisung lo kachalat la soto work ar ni bang chung dam la kai ta gari akem me avelu kai ta la ing han sai de lo kai ta la hul lang rai ne ko kam ke thi na tum la soto war kai ke ni si jhelat ver lo kaselam thek dun long ma ek dong le ar ding tu lo so li ga tiar je soto war ke technical cap pen aphang lo kon mana ate dio ni duma la pudon basko asor ke benana itu konang lo adema ke bena boy huta mane gari lang na sipet kadolo ben gari do magda pine accident perang peru mate accident da do par kon do ke ya piu lo sita hala kase mara tu bang amu ke bang re maki hengo pule thole thor la so na sa ti pe konong mo war ladak elong den ma khai no ma ta long pe kai no lang ma long ka pe kai no lang la soto war ma kai kita ke dam la soto war arwe ge jang hote ko sono lang tum dam arwe yang ada pulong ladak lang bung do thep pom pare hot ben dam nan da khote do la to war ke la pulo kai kista me arwe jang ro ba la pulo dang kita ma to war se velo lang tenga son lo to war bang ke सरकार पे नंगसलाम ले पुफान कलिलो है नंगसलाम लो सिता पसन नो पो चिकलो जन बागलो तेला इखोंग तेंगलो केदा मे सिक्साक टिकलो तो वार के aron tang seklem chot ओ के दाम के बांग आका सिक्साक जो टिकलो ला सिनि तुम कोन आना के प्रापेन बांग सो तो वार बेनेसेन जीसी केलोंग जी फासी इनिंग केलो ke dam ke bang lau sema ke thon ke ban sema khanda usma ta kostolo gari ta kostolo ke bek tun ta kostolo la si la tuar ka pem
Pini senji pan alang tumla government tum pustame da tum pustame claim pon rang pen luar pini dak senang pon pare osmar tum ta kedam kerang ta kosto telo gari motor ta kosto telo ke claim kedam matum ta diha bipar ke claim kedam matum ta kosto wajar kedam sung ma sung se nang rong nalo Mana ningkan uang ke lah village development committee tu ben se hadi lem om lo neng bang ke tangchen ke lah serwok pen ke lah metang boundarian ke hadi lande lahai ke pan lahai ke klaim la ke sarkar pena ke rap sedang tum hajara ke klaim mama nang tum metang jungjung pe sekejap jungjung pe ningkan uang ta jadi tum dak sorong pan bang ke kasik sak bang ke lah hello je aprang bang ke mesen hud bang ke utu bharat kom lo te non pin pinap pining kanang bang ke kasik sak tik lo te utu bharat at bat kom lo te no samar bi bi ki dam ta kasik sak to ra bang tik lo la si la so to war pi me phan ni bang ke nil tuma hin bang ke chuning ri dum bom lo pe na lang tum Pipilone rang klem bang ke la kan itu mahin bang cingin dele kalau sorong pen bang ke ani kan bang som si har long thong bom lo dan pime kamane oh nang itu metang pen an bang ke klaim bom le hadi ta sorong sen kan bang ta klem pon bom lo asi ngong lo aju phirlo ke dam ba hospital chi pon tu stame so that one that ta tura to bang dari ka ke bang ai hetu na du lo la soto war kahing no joy ni pen mang ke garian ta nahing no dun lo pen keng pen ke dam sumara tu man ta school ke dun ai we mang ke ter pon sisa an le ter ke era hisap ti do erlo ye soto war kahing no la so nak kisung na tum ke cak nang non piningan chot ma ajur dingulu ma la ke ningkan keta so se chot an lo ya bat tiket lo la to wara joy ni ma ta wara joy ni lo so polo dor nang bat bom no man Sungguh tu mula ta dampo non so arve yang kumati biceng ngason tompare non son towar kai non son gari bang na si plak nang ko kachere na ya na be ning an tai de dom hai ke dam tai de ning sa yer ton pare class ta man nang ta non son question answer pi thola hoi pi pudun de ti ma ti pare si sa ulo la son ting koi hayar lo la ta ne le tumta ne aju ke bang me ve jar ve po na so lang bung long yang pluk po pen Coyan da akiteran se ladak den malong prek prek adu ma pu nile tuma frang da dula long long ni customer pon thekdong lo ba long le pini ke thok pa son sen de le thok oh thok ke thok pe ai bi ti lo bon sita la long le ke thok chot ma ti an po gari pine ne bang po la son taxi koi po ar nu bom la son la black topping salam lady silam le la ajur dingulu ma salam dingulu West Karbi Anglong Baithalangsu Police Station ki parlo angkang busik ni phai inkoda troxia ni Baithalangsu amtreng along pen inut PDC ke claim bangaphan police lapen army atum chelang sikinep kangnang long abirta phirang ke jason inghi pen birta nang pale Baithalangsu police lapen hamren along boha ki dosik regiment atum chelang si inut PDC ke claim bang puaphan kinep kangnang Kachingnang check PDC ke claim bang pulake amtereng asor sarthe ingleng asopo coursing ingleng ata thom ke paner ke pusi pachini pon Kachingnang check PDC ke claim bang pupen .22 apistor ibong magazine I home hilea mukereng mutrok sim card ni an arideng pen long pon Police lapen army atum kinep kangnang long PDC ke claim bang puaphan Baithalangsu police arideng si hodai pon lopusi birta ribdun long Ada babirta bang kela pon sikang ton pe ikla domi thakmi kurwang thu